that is without parallel in Africa. And for that, we all thank you. We thank you for all you have done. Oya busafo ya mamuna akwaba sebia yina yina na esumda ene ya Akwasidae ya etoso emiensa e wa Asante ene yina ya baba sungura dobia Asante Kotokone enchakra onye baba abetanse na asama onye baba abetanse woni se kumase abrempomfo obia baba be kan yewura no ho na fe yewura so abetanse no tedwamu se ya Asante amamre ni amane tie ama Akwasidae etoso emiensa no akoso kama Why ha ye betwa guo ye beto fom bia ye ma waso esi wo ho ye mo ani so enkata e wo Every abusuanti sabre and ye anyum why my nom title anyum crop was a wine na eba ye ni mu atene na nchine edi ahemi enye obi a se ye gura do obi bie crop bi Asante Kotokone ye otekrawe ene bra wo maso Asante mawura e da sabre wo ba nti se ne Samanka e de dikan obi busa se Samanka kwa e de so obi su bibi ya sabe wuni mu obeka se bia ye gura da bi e Samanka wo tumi pa e wa Asante mamu di so no e wo mu atimi ka no na ene Asante mawura ni amane e twagu afa chem enso ka ho bi ye hu se obi e wine bibi sa potoka semu abusua e beka ne se shield e na edi ewranim na won so e hyen men esi men so e hyen Asantehene e na eba won edu ha ya nanom e ka ne ho asonfo adehye agi ewa tata agi ewa betena so pia ye sun wo he obi nya sa bia e ko be
Shintim Prakubema Watia Bruna Otia Koko, Onwane Krobia Rienfi Asante Kotokohene, Krobia Asante Kotokohene, any Tiafide Swa, a book a hinasa, Nessa Asantemeura, and no, Yawakana no Akadom, no Akambo Brudincha, Saserakusrada, or 10 foot 10 for Yaten car, na Yatin Tefro, Upupu Suprempa, Ubu at Bokomu, Kaka Jamedu, Sakatim Popia Yedi Akono, na Krobia Sante Kotokohene, or some bebe. Krobia Sante Kotokohene na Kwasafo, Okokum Kwakun Safwa, or Jen Safwa, Egun Safwa so. Was Serebedia Ponchina na 112 years or Tafre Bosso. Or no, we Ohurjimpi, Yawakana, Noaka, a dom, Asantemeura no, Kotokohene Appiah. Yes, somewhere. Ghana Mahadie, Wahine Bakupe, and it me bought my hand and one Kotokohene, Intinias Ote Amai Ejaso. Asantehene ote amen edwaso Ewi abusuanti sabre dodo bibie Krobia Asante Kotokohene kuma pemo a apem beba ohene na atenase ene ohene atenase na nimu onyam odwumtufo bi na bo no nyom osana na kasa na o mariti o ma homne so na Asante man tawachi yewura ena atenase na ene afeku ahodo kontie ni akwamu chidom ni adonten abontem bagro ni fanom ni benkum obia enso atenase se de se na efata ya sabre adehye ebe ma yewura kwaba adofo ye fre chichi ni bencheye ebe ma yewura kwaba sanso ena yewura ne kumaseman Asanteman itiro ni kumaseman emu abemponfo ye be kan yewura ho ene yewura be di akoside no mu nyina beba abema yewura kwaba Asante amamre ene amanie ekwanso.
Ebano, Kia me mayor, Onunyanfo Samuel Pine, Okaho. They will see your Mapenianemu, Ewo Kodaso, Mensimu, Onunyanfo Richmond, Ejenim Boatin Kaho. The Okaho, you know, Otumfo, Enkani, Onene, Regional Police Commander, COP Kwesi Mensah Duku. Nene de Appiah no se na me yadom na international airport no aye dia to unia pani Otumfo Ajiman Prempe the first si wi a ono ne beda bambo no ano aye bompa yese bosomi na ye besim nko na wi ye no de nanka efri bosomi nim na wi mehyen etimi ebegina ho ekopembra ibenya final certificate say international airport nti one beda bambo na no the otwaso no one GOC General Officer Commanding the Central Command Brigadier General Opoku ono na abisi onana ba kuna no Brigadier Ajiman Prempe anan the otosu bi no ACP Abrokwa Samri on a regional police commander. Do ono a DCOP Asari. Ono a regional security liaison officer. And a war Mr. Bediako, Ghana Immigration Service regional commander. No. Your NIB. And your divisional commander. Oh, Menshare, your regional MTTD commander. They will do on Chino, to Vemsen Ram de Nechiao, on any regional NIB commander. And do Tosono, NSB National Signals Bureau, Mr. Ose Kufo Ajimai. MC Machirimu Pen, where I mean, Team National Signals Bureau. No. Omona camera ewo krumu nyina no ehye nensa into on the monitor cameras no amai Otumfo nana no bae ekura yensem snap pentu dumienu whiskey pentu nsia brandy pentu nsia na Asantehene snap pentu nsia Otumfo bo mu ade na Asantehene bo mu ade Achiame bo mu ade akrachefo bo mu ade nhinkwa bo mu ade na Otumfo dwampa etuadua enso eka ho na Otumfo Achiame so Otumfo huni nanam wo ha yeba ene abedi Akwasidae na yede aseda kese enso amano ewodumadi kese a one asanteman edi nra a wono a edi anim no medamase Otumfo Demasi papa. Nanano, Regional Minister, on in a pamphlet. Yampini one no way. Yampini Regional Minister, on in a pamphlet for ye. Otumfo Chairman, and that day, say, Muhuya ha. Na said Otumfo Krajipe ni Mr. Kai no Otumfo na de prekope na de nyina no Friend Lord Paul Boatin na ne papa Ghana ni na ne ma Mrs. Free enyesi abochi to hu bia wo so no a friend Lord Paul Boatin a free achim tafo ne Wembley so Lord Paul Boatin of Achim and Wembley na wose ewomso free achim tafo de enso ni wura ne bibia ne Otumfo ebe fra banwa mfie aduonum ni waso ne papa se yekọ enyesi abochi ya eni Otumfo tatukwan se de osi som ibi Otumfo be bia o ka ho na Lord Paul Boatin ogina hey se na msesan ka onye ni paketwa se mohwe British history and politics 1987 no call House of Commons a big constituency a friend of Brent South no call
Okosio man from 1987 to 2005, 18 years, no House of Commons. Na dana 7 pediasa, Odim kunim say Uncle House of Commons no. Wakansen bia Emma a bibi mai ubia hu sampa. Omu say ya wona na waye MP. Awo nyesi abotwen so gye bibi for ho. Was say as more kind was say we can never be free in Brent South until South Africa is free. 1987 as more kind no. We no say ne Brent South is free. Tomorrow it should be Soweto or South Africa. Ampa edidimwana South Africa for so enyom independence. To pobwati no you be a okon pa say South Africa for so benyom fa ho die. O free ho say between 2000 was Sakoye chief secretary to the treasury. Don't say your chancellor of exchequer and your chief secretary to treasury. The chief secretary no on the say ministers of more UK or more budget or better no could defend it to between 2002 and 2005 no a chief treasury secretary Anna said me di kan no or you bia or dwene every mounty or ye no Tony Bless Debbie me do beba every member na hwe enyesa botwe mo history on the first black person, an ambassador, first black person ever to be appointed ambassador in South Africa, 2005 to 2009. On the South Africa, British High Commissioner to South Africa. That's just say, why ya di yipa? Anna, enyesi abuchi so on the first black cabinet minister. Obey chief secretary to the treasury no enti abako sembia ye kan ena waka ho pa say bibinia odi kan ye chief secretary to the treasury na say bibinia o UK ye to ana ye board no pa so on bra Africa ha no besi UK for name no any mo bibi Duke of Edinburgh award scheme so hwe eno tumfo na ka ho we national patron Lord Boatin so a national patron, Duke of Edinburgh. To a dream, near my dim puntu beba. See a call about children for clarities over hang obeba, ye boot for basso obeba, ye call Nansia, or tune for call a coronation. Be piano dinechi. Was me no precope. Na in fear you no tune for better benyon. So I near ma abwa santemai, abwa Ghana mania bibi mamina. To say, one traho, non train say, 12 men no quan swansa. Also oba na Easter and necessary ayada shonko and Easter asasi Akwasidae nti nhya kese so obeba no ni otumfo bedia de no obeji ne nsam hya no saka chi otumfo se obekoso asom no ono onim se achimini na nchi efi asante nti oso oba no ni otumfo bedia de na de otumfo ye bia o mane hu se otanachi na de bia oso otumfo hye Ghana fo nyina ani monyam Ose adano so hu so tumfo pa di ahemfo mo wiase nyina anim eba Westminster Abbey ne de kencha asetan ho no hu say otumfo o magana for ya city papa okay clarities ya ni o clarities dina no ose ya wose gu no so otuo pa wose Ghana mehine na di ahemfo nyina anim na mo hwe coronation otumfo nko ani ohene ye ton safre na onye head of state je hona o there be otumfo washa santimani monya washa Ghana ni man to mekoso asomo enti nene Lord Paul Boatin on ne ye Lady Janet Boatin omo a na sum no mu a to se na ade oba na obesom sama otumfo afishiapa na mfie de nunu otumfo aye ne ma bebre yasha santimani Ghana na bibi form nya ma biaka omo e wo nyisi abochie na oba na ade otumfo ase to oba ya na ne nantese no Paul, I've just recounted your numerous services to His Majesty, and I told everyone that you see yourself as an Asante man, even though you are from Achim Tafo. So Lord Paul Boatin of Achim and Wembley, and the numerous things you've done, becoming the first black cabinet minister in the UK, the first black to be appointed as a high commissioner or ambassador to any country. So I'm sure you'd want to make some few remarks to Tumfo. Thank you. Thank you. Our respects, we honor you, but also we bring you the greetings of all your loyal subjects and many friends
in the United Kingdom. We recall with great pleasure and pride the picture of you being received by our King at Buckingham Palace. King Charles I and his successor, King Charles III, all those monarchs over many years have had a special relationship with the Gold Coast as was, Ashanti and Ghana as is. That relationship, Your Majesty, has had its ups and downs. Nobody who knows the history of Ashanti and the United Kingdom cannot forget the stout resistance of the Ashanti people to imperial rule. And so we all say, British or Ghanaian, Ashanti Kotoko. We bring you their loyal greetings too. But Your Majesty, we have another purpose in your kingdom. It is to thank you for all you have done for the health and welfare of your people. And tomorrow, Lady Janet is taking me to the Akumfo Nochi Teaching Hospital. Why is she taking me there? Because she is raising money, raising support for a child cancer unit and for treatment for children suffering from cancer at Akumfo Nochi. In doing that, Your Majesty, she follows in your footsteps. For you have founded a sickle cell unit that is without parallel in Africa. And for that, we all thank you. We thank you for all you have done for the welfare and health of your people. And we say with one voice, Medasi, Medasi Papa. Omiempre opeyini po boatin wani ni riye. Yampini nwe. Yampini opeyini po boatin wani ni riye. Alexandra Park Secondary School, here in North London. Na Oma Bansrawe, ewo Ghana. Na omutiri mponi ni ompeso omuhu nyina ye asante ensem. Onuma omu ni jina mensa bonkumsu yi. Omu nim asante enoma yi. Na esanse omu nsheda nye sebi Ghana fo na asante fo. Na omu di animu ide omu ye Ghana fo. Na omu ya cheche fo a omu wo school mu ho ewo Alexandra Park Secondary School. Enti omuso omuba be piemu a omuba na omuno otumfo aba be dia de no mafa so e dia hwa asantesem no mo se di si dia asante ni ade wa ha e be di tie ba no Omaba say omnira ebedia de ewom say enso tonso for modern ejina enim Ghana nedwade asai esa esika se ho asenti
That's almost say the era bebrebe ewo Komfanochi. So almost anya bibia dia. I just mo na. Enti na omo aya omo ba say the era anamo otu Komfanochi no. Omo so eba na omo beboa na jumadi a era edi no ye nyina etimi aboa na yesiesie Komfanochi. Na mrepam nso omasan ba na yadibia beka ho ti na omba ya omukuta sika 40,000 titiska no 400 million eno na omude ba na omude abeboa yeru adwumadi a odi no omuba so a ya no nkoa omukuta yeru a sna pantunsia odwampa otuadua akese pa mienu ena yeru a ebuo mu ade eno ni ade a ene yeru ahun nanamu ya omode ba na omni yeru ade abedi ade medamasi for yam pray no yam pray domi abrahim ni mpan for ina and Akwasidae Rasmo by Madanza. I say, and yes, Strada. Every abusia enti sabre ani watene Akwasidae no na ne pompos wo nyina aba na wiye akoba na wiye say bia na ade ba ko ye me fe e wo manhia fi kase mu e wo asantesem ho enkanka ye ruatena se e wo manhia ene se ye ruatena se yi a se ya man ne ba ya ye ruama ne muso a aman ne adioso ne akire adiosia ne akire ko adioso nyina ye wura e be chia wo bia abusase ne obia ustie ene obia dinka sanso ne abrempomfo a ye wura asante amamre ne amane kwan so ohene be chia wo bia ene obia adinka se sitie sabre ye wura na amane muso ya nanom agie wura tata tie wura hyase ye na nanom wo nifa komase nifa woni wo nyina enso edinkra etiwuse komase nifa na nkwanta kase hene nom ka ho ene na namfantifo hene wo komase o ka ho bi na bebre hene wo nyina e ka ho bi a yewura ene wo edinkra yewura beto aso na fe na nanom abrenya se hene nanom aka ye ne na nabawro hene nanom ba ebe ka yewura no ho ene yewura di Akwasidae nyina yewura no nyina bedinkra kaka ansa no hene afifikase mu ha asantesem efedodo asantesem akono do busuya ye de bepempa na nyame ya tomwa dia ka bia ye de atoaso enso amamo se dia esitie koso a na hwe dwumadie esanse ye wonne pa e de ma o maka kire se asantesem de yewura na kan yo hene yankwada ye bodin a na yama ye muso ye te wonso a yama ye muso ye gina ho a ye bodin a ni akoto na ye de sa ekwa ekoto dem se yama asantesem hu aye ti ye bekoso a na asantesem asante amamre ni amade de abdani brown bia dwumadie ye bekoso ye refushia de hunum ani mu nsem na ye ma waso ensi wo ho ye ma wani so enkata ho makra wo ebe ye be hia
Panyini wantena fie. Emma aseduamfo. Blani pie frimantam behin se pin. Enye nkwande wa na yesotro no wa. Ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumoni mu hu bi. Duanani wie klaman. Wo ye sofo kra wonye yie bi. Tonte ye no nsa na ye fa. Nyansapo. Abone ntakra na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa. Mada woro mantuma ye fe. Ni din de sey. Ni din de Obama. Akola wa no so. Pese otrimu osuma. Ense bratam. The family ne honhon hia na America sa. Sabe ka ya twa ni mu nyame nai. Ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame. Sebedi akone bekwen bodi atwede. Na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo ya de ya.